28th November yeah Saturday ya 2 p.m. ye be pre no krabre ewo ekropon wasa ayebe kata na chi kra na bray ewu ye TikTok 2 p.m. a owu na sen ya ni wo nsem bebre osofo Ajagurajah na se kwamra siama ono waje ato no se wono de Ajagurajah de owo hopa obo ne members ho ban asemia entrom na we na Ajagurajah etika mu se ebisa ne nkola ne se ewuo no kra fahin na bra wo se na nkasa ne kita moto na nkasa na obi de bode bi nipa ono kita moto aye 2 p.m. etie kire ono akasa watu na no mutom ekwan ye fa so a 2 p.m. ene onka atiasefo ho ekwan ye fa so a ema 2 p.m. moto no be bo no a ono a okita moto no kra no just ni ti ne nsa nyina apapa na when Ajagurajah samba biem be kan say bray why ne ya papa when o ka say mo meto Ajagurajah chin na mo fantu ni mo kom na mo hu nkwase awuo. Hey, asembe Kenya obi. Ene Kenya ye nua be ma ba kun so say hey. Kwabna siama misra kanwa no tum. Ena me hu me wa dɛnt na nya Ajagurajah. Wanda na dia cho 2 p.m. be wuso woni 2 p.m. e was our relationship no. Woni ne ye beef. Krama che se wonnim no. Ada na Ajagurajah ameyi sa owoi enya chro no wantwetwam anje boy no anase 17 no. Na fo we na obde to be na bon ho ba Ajagurajah. Sebe jan kwasi asem ni di na Yesu Kristo kra no ye won no ba asase so 23 years pe na oye dem obefi asase so na kire se wo Bible bi wo ho kono se Nyankopon aka kire se 29 28 15 years 18 ubewu a there is nothing you can do na sabofo na obo ni din Ajagurajah hey Bible no biemu be bia Ajagurajah wono Ajagurajah bie fa betu one enyira ye hwe yen kenkan na ehu se Genesis chapter 21 Ajagurajah bofo ehye ho Revelation chapter 6 Ajagurajah bofo ehye hes bra jai say dimye na ja deceive na u deceive Ghana mrantie na omodi rings atututu omunsa na chimie nkwana one boys ni film no bibie ni wa woye jai dede ni ye na kan wanu tum jai dede ni ye na kan wanu tum me so yenti enua be me wa hiti papa yenti enemra eya iro ho pa Ajagurajah akwala kitwa ejanka ba o wantumi an survive wasase we su wa wu wa firi enu a chase crowd as usual na Ajagurajah bofo enya wo na woni akwala no eye bass my nigga ewo social media iso wo bofo Ajagurajah no wantumi an kan tell akwala no be wu ntikoyi na sutira na come on mama ka say minchiro in the history of spirituality and myth ye ni bofo bi a ye friend Ajagurajah da bia me ka say asem ye ni bofo bi a ye friend Ajagurajah and sa Ajagurajah na wo kan no say ofi Portugal no mama ka say minchiro when you go to Portugal ye wo angel ye from angel kase yesu so no na oye the nation angel but because angel angel nti ye from angel that guarda meaning the guardian angel or the angels that guys the angel that guys angel that guarda you know but ye ni Ajagurajah bia wo babia even edu babia because ye say oye holy nti anasa oye saint nti ye from santo angel that guarda the Portugal nti wono ye ni anti Ajagurajah ewo babia ye Woma nipa ho akere no woma ye ho kire yen tetragrammaton is a four letter word na ye di replace Greek nyame da bia beje tetragrammaton man we are tired of you what have been baby akwala wu anya wo mobo you are chasing crowd as usual mama ka sem bitwo Bible hia wasase we so but nkwa nyame de ma wo no wonkwa eso a Bible ntumi nje let's assume say wonkwa kwa ye 29 years 30 years sabra no wo bo ho ban ya bibi nto ba wo mre ne so a wo bewu Woman to bewu a Christopher ne me be ya adwen Yesu Kristo owu 33 years omukwachi na da omukwachi na omukwa kokunu no o se adan na dedada me ne mote montumi anya me sei montumi ambeche me emre na suntia so that is it ya wo mre wo ho ya yes ade we se beji protection ma youth no ebi wo ha ring danisa na wonam na wo jimisa na wakwu mame ka se mitiro ya bon ho ban se den na wan fa wo head wapom din kwa serious science na ebekun we health life na ebekun chale ya bre mono mo doctor be 9 years you go check ups
doctor show day in day out to survive. Now one man nipa so spirituality works but won ba ye nche ye nyabotre na wo ha nipa adwen. Kime voche Ajagurajah kwabena siama. Kime voche. Two fellas dimanche. Voche a grand Monterezo. Yes, ni nyame asa no ngun ye mfa nsa nka no bre so as. Bre as wo challenge esiamo. Hey, etiefo asem ya no de papa po Ajagurajah. Angel Ajagurajah. Na nka wo sa mpa. Aya na bre so asem wo ke no kra. Anka wo sa Ajagurajah. Ehwehwe ewuo no 2 pm one ne wo sa ayonkofa na beef egugu apon so na ka wo se nyame da na di kye na ka wo save no. Won papa wa ma na asɛ enye hwe obi aka bi ekwe ntwiwa na me de sumbe sumu makra